الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد mga tayo manghud na muha kami Islam. Yari na isag kami kumanap pangadyan. Amuin pangadyan bakas nagkatagnan sin kita nyo kitab al-kabair. Adlawin insyaallah ta'ala gumanap kita nyo pangadyan kakapatan taglima. Pangadyan kakapatan taglima at inahikakapatan taglima dusara pula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amunain adamul wafa'u bil ahd. Amuin di pagtunay sin parjanjian atau kan panghayanat amuin parjanjian ini dahil mga paradakan sin Allah subhanahu wa ta'ala katut tanyo insuway na tuod hitunay in uno na parjanjian simuda parjanjian pa Allah ta'ala atau kan parjanjian pa pagkahinato manusia in Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman kan sin Quran al-Karim ya ayyuhalladhina amanu awfu bil ahdi Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Ya kamu mga beriman nang sinallahu ta'ala tunayan niyo tuloy perjanjian niyo. Uno ba yung perjanjian ipapatunay ka to sinallahu subhanahu wa ta'ala. Lang sin mga ulama yani ma ahallallahu wa ma harrama wa ma farada wa ma hadda fil Quran. Impagyanon long niya akad amo ini papatunay ka to sinallahu ta'ala amunain mga hialal niya iban sin hiaram niya iban sin mga amuin piawajib niya iban sin aun amuin mga punishment halang sin Quranul Karim haruing baita lang sin mga ulama al-uqud allati akhadha Allahu ala hadhihi al-umma an yufu biha mimma ahalla wa harrama mimma farada min as-salati wa sa'il al-fara'idi wal-uqud impagyanon lang niya uqud amuin parjanjian ipapatunay sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo amo na lang yan hiyara sin Allah ta'ala iban sin mga hiyaram niya iban sin mga piyawajib niya biya na sin mga sambahayang iban pasindukaing piyawajib sin Allah ta'ala at inayin ini parjanjian subay tuli tunay sin tiap-tiap manusia nangangakubar iman pa Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin pagsambahayang pagpuasa pagzaka iban pasindukaing day nga mga piyawajib sin Allah ta'ala ini mga tay manghud na muha kama Islam lamud sini day nga pagtawa kun parjanjian subay tuod hipat ini hitunay sin tiap-tiap manusia tiap-tiap na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagtunay sin parjanjian ini mireng ha mga piyawajib simuda ka parjanjian patuhan at tawakan parjanjian ha manusia in mga sila ini di manunay janji inya turay ha mga alamat sin munafik biya sin kawaita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq salas in pangilahan si munafik alamat nila atas tu perkala ini kaisa idha haddatha kazab apabila sila mamisara imbisara nila puting wa idha tumina khana apabila sila pag amanatan hayanatun nila wa idha ahada akhlafa iban apabila sila jumanji na baru bahun nila in perjanjian asbab din itu in magpangbalo ba janji in ini bukun sifat sin bariman bat malaikan ini sifat sin mga tao munafik in sumuno deng ha salagu-lagu sa Allah subhanahu wa ta'ala law nya tasdiqul qahin wal munajjim amuin pangahakad muha tao mangingita-ngita in mangingita ini deng ha mga kaputingan atau akan dengan panghindo sin syaitan di kita papakaharun sin Allah subhanahu wa ta'ala iban di kita papakaharun sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mangingita kaya sin sopama ini ipakita mo matukopat o mangingita ipakita mo yung kulismo pangmarayaw ka tawakan bukun makabanakaw tawadi inya turi manjari sa maita la ya'lamul ghaib illa Allah wairun makaingat sin ilmul ghaib bat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala di makaingat intaw mangingita minsan aun mga ipagkabaita nila inyat tu bukun siya bunal bukun bunal sa mayta
magsapama bunal, ba't maingat sila, kaingatan nila yung tiyatapok, na may tayo mga tiyatapok, bulawan alam sinupa, ayaw nila kawakan, di nila marungkad. May tayo kawaita nila, insukod si Mano siya. Sa insukod nila rin nila kaingatan. Tandaan niya yung mga tao mangingita, aon yan mangingita, ini, bago mga magpahinang bahay, na matuna ako magpakita kanila. Ingaton bang kung ko magtag na magbangon simbay, kung ko maglain, hawlin lupa marayaw pagpatindukan simbay. Sa abang mo kita uling kamuhisin tao mangingita, masigpit. Masigpit pa rin nga tao magpakikita. Namang sa pamamat, maingat sila na may tadi nila kunin pinakamarayaw lupa paghinangan bay. May tadi nila masaat inuwakto paglain bay. May tadi nila masaat inuwakto pagtagna paghinang simbay. At tinalo ko niya ito kasabon nalalin kanila. Ang kanalong sinullahu ta'ala, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Ayaw tud kau manghindui sinuno. Sin amuin wayrun ilmu mo. Langhi kilabi in makna sin wala takfu ma laysa laka bihi ilm. La taqul ma laysa laka bihi ilm. Ayaw tud kau mamuong bang wayrun ilmu mo. Ini panglangan kato tanyo sinullahu ta'ala. Panglangan ng mga tao mangingita-ngita amuin mamisara sila sin wayrun ilmu nila. Langi katada la taqul sami'tu walam tasma wa ra'aitu walam tara wa alimtu walam ta'lam. Inati niya long niya ayaw ko imyan di mo ko sinuwerong ko kiarungukan. Ayaw ko imyan kita ko sinuwer ko kita. Ayaw ko imyan kaya ingatan ko sinuwerong ko kaya ingatan. Ini parkala akai ini werun na makaingat bat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala nari manjari hata umangingita ini baita nila in wayrun nila kaya ingatan. Sabi niya ito ilmu ghaib Allah subhanahu wa ta'ala in makaingat kaniya. Nabang sa pama in manusia miyat to siya pataw mangingita. Nagpakita siya. Sa pama kialawaan siya bulawan Hawaii. Nalawa man yung bulawan niya miyat to siya pataw mangingita. Pagkato pataw mangingita sampay kita na siya. Laong niya ibaita simbula sinuno sintaw mangingita. Laong sintaw mangingita ayaw imbulawan mo lang yun nakatagaw kanya usog maitom siya. Inbuhok niya lang niya kulot. Pagkataon niya lang niya makayog. Ibay tayo sinta mangita. Sa di sabi bay tapang isu tudingan sinti makaw. Ataw haun tudin bayi niya. At inarbukon iksakin hibay ta niya. Nasampayin tao nagpakita. Kataan sing kakitaan niya maitom, malanjang, kulotin buhok makayog, tukuron niya sukaron. Ingwa niya mahilwalay na lang sing kauman. Sa aun waktu isa, magpakatukurin tao mangingita, hamang abihat to sipat, bunari sabi nakatakaw maitom, bunari nakatakaw makayog, bunari nakatakaw kuluting buhok. May tayat taon waktu magpakakugdan sila. Sabab, inguro sin tao mangingita, amo na yung syaitan. In syaitan, hinang nila magpanungup, sila matupatasin langit. Dunguhon nila bang unin khabar, unin suy-suy rin ito tasin langit. Na bang aun nakatakaw rin di, aun yan malaikat makakita. Aun malaikat nakakita, bang isin nanakaw, bang isin tiyakaw, bang isin kiyatakawan, bang unin natakaw, kakitaan si malaikat. Damit kan hikawait si malaikat, ing amal ibadat si manusia, ika-report si malaikat matupat asin langit. Sibuk damangi iban si marayaw, daon si malaikat matupat asin langit. Nambok na rin mara si malaikat, ika-report na dito, pasan pagtakaw. Ito yung syaitan, ininang si syaitan na ilihadon nyambok syaitan, dimindog, ubos sinambok matupataas niya, inambok matupataas niya, sampay magsugpat-sugpat sila. Sampay mamut na patasin langit. Pag abot nila matupatasin langit, manungop-tungop sila mang uning baita dito. Naon waktu makatungop sila, laong niya, ini katungupan nila pasan pagtakaw. Naubusin na yung hataset to, mamayta, long niya diug kulong niya bihin. Inanakaw, usok maitom, makayog, kulutin buhok. Ubus inabok at mamayta sa pababaan niya. Inabok mamayta pababaan niya. Sampay mabot mari, pajiin niya hadun niya. Sampay injin di hadun niya, guro sintaw mangingita-ngita, baitaan din taw mangingita ito. Long niya taw mangingita, inakatakaw, kulutin buhok, makayog, maitom. Amo natin, hibaita sintaw mangingita, hawno. Hataw nagpakita kanya. Hangkan na yung mga sila jin, yung mga sila syaitan, bang sila abutan dito hatasin langit, ini nanunungok, tinuon sila magtuyo sinunong, simbulalakaw, sampay amon pagkakitaan tamag kalakawak tudong yan. Inyan ipagpanilo kanila. Ini farkala,
di kita man jari kumahagat kanila. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Isiyo-siyo imiyat tu patao mangingita. Miyat tu siya nagpakita patao mangingita yaon. Mahuli ununin dia ita sintao mangingita kaya hakad niya. Law si Nabi Muhammad faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Mattantud intao nagpakita yaon pagka siya kimahangad habay ita si mangingita mattantud nakupur siya hapya turun kan Muhammad bima na nakupur siya Quran. Maita siya nakupur Quran sabab impang Hindu sing Quran dahil Allah Ta'ala. Impang Hindu sing tao mangingita dahil syaitan. Di manjari mag-agad impang Hindu dahil Tuhan. Iban simpang Hindu dahil syaitan. Intao nagpakita hataw mangingita malaking kamudaratannya. Dahil mga kamudaratannya di tay maun insang bahayangnya kapatan adlaw. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatan 40 yawm 40. Isiyumiyat tu pataw mangingita salta kya hagad nin uno na baita sin taw mangingita. Law si Nabi Muhammad di tay maun insang bahayangnya kapatan adlaw. Kapatan adlaw sambahayang di tay maun sinallahu ta'ala sa maita. Sabab simyat tu siya patao mangingita. Sabab simyat tu siya patao mangingita. Inireng ha mga pianglangan sinallahu ta'ala. Iwan pianglangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In sumunod ay masalago-lago do sa Allah Ta'ala. Do sa hikakapatan tag 7. Lam niya nusyuzur mar'a ala zawjiha. Amuin pagmasok kal simbabae habanan niya. Imawajib babae subay siya magtaat habanan niya. Subay siya magtaat habanan niya. Naraak in kababaihan subay tuod sila subay sila magtaat pa kabanahan nila. Nabang sa pamarik sila magtaat. Ang sa pamarik sila rin magtaat, ada pun yung pagtaat pa kabanahan hahinang marayaw. Sa abang parkala hinang mangi na way na sila kaya wajiban magtaat la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Imbabae subay siya magmarayaw habanan niya. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi la'anatha al-malaikata hatta tasbah. Law si Nabi Muhammad apabila lang niya taon sinusog in asawa niya maun pakukulangan mahuli di mabaya in asawa niya. Magmasok kalin asawa niya di mabaya. Di sumuk mat tu pakukulangan simbanan niya. Unin jumatukan niya. Law si Nabi Muhammad la'anatha al-malaika hatta tasbah. Laknatun siya si malaikat sampai na sadya pa waktu subuh. Laknatun siya si malaikat. Harumay riwayat lang niya fabata wa huwa ghadban la'anatha al-malaika. Bangsa pa manatugim babae duro kalan imbanan niya laknatun siya laknatun siya sin mga kamalaikatan. Demikian kaya baita sahihain law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza batatil mar'a hajaratu firashu zawjiha fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan alaiha hatta tarda anha zawjuha. Babila lang yung babae matug siya dukay day hatutukan simbanan niya karena sindi siya mabaya suukan simbanan niya. Ingkaaw lang niya sinhataas sin langit diurukalan kaniya sehingga subay magrida kaniya imbanan niya. At inabang di magrida kaniya imbanan niya makatug na sadya imbanan niya diurukalan kaniya dukalan in mga kamalaikatan hataas sin langit. Haruay hadis lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'mina billahi wal yawmil akhir an tasuma wa zawjuha shahidun illa biiznihi wala ta'zan fi baitihi illa biizni. Di lang niya mahalal ha babae na mamarat siya pa Allah Ta'ala. Iman na mamarat siya hadlaw akhirat in mamuasa siya bangsa pamadain doon in kaaw ng simbanan niya bat malaingkan subay labay rin nga izin simbanan niya. Ini puasa sunnah. Kung sa pamay babae magpuasa siya sunnah subay siya mamaidhabanan niya. Ada kala may ada kala kaunahan siya simbanan niya hawak tu adlaw asaw dan dito suway siya mga yuidin habanan niya. Iban damit yan di siya manjari magpasud palam simbahin niya labi awla na usog bang bukon
labaireng ha izin sin banania. Imbabai asubun sila adlaw kiamat tungod sin kahalan simbanan nila. Mangsopa mari niya hikatunay in kawajiban ini simbanan niya ron kaniya na tantu-tantu pangasubuhan siya adlaw kiamat. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu ma tus'alu anhu al-mar'a yawm al-qiyamah an salatiha wa an ba'liha. Impanagnaan lang yung pangasubuha kababaihan adlaw kiamat amuna insang bahayang niya iwan simbanan niya. Namang sopa madimayaw kakahinang niya habanan niya na marayawin makawa niya karayawan ng Allah Ta'ala. Mang sopa mari siya magtaat habanan niya na pangasubuhan siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala adlaw qiyamah. Imbaba isubay tuod magtaat habanan niya. Nang sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha." Mang sadya ko lang sinabi Muhammad naraak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ang sulag manusia sumujud papagkay nila manusia daak kulaw niya ing kababaihan sumujud pagkabanahan nila. Ini tanda si malagoy martabat sin bana ha asawa. Demikian namunghi Ammatu Husain ibnu Muhsin inari na wa zakarat zawjuha li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siyabot ning kahalan simbanan niya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unin nabi si Nabi Muhammad kaniya. Law si Nabi Muhammad unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuka wa naruk. Kita alaw niya imbaranmu banghaw no kaw habanamu. Sablong imbanamu siya rin sulwamu siya rin sa binarkamu bang di mayaw in pagbanamu bima na makasud ko sulwa bang kimang in pagbanamu makasud ka falam sinafinar ka jahannam wa na'udzu billahi min zalik. Imbabai subay tuod ini magtaat siya habananya. Subay tuod magtaat siya habananya di manjari sumulang siya kabayaan simbananya bangsa pamain kabayaan simbananya amuin halawm da sinsara sinakam Islam. Yung mga babae nagtataat pa kabanahan nila malagbuin karayawan. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atun matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Isiyu-siyu yung babae yamutan sing kamatay in banan niya halam karidaan kaniya makasud siya lang si Nabi Muhammad sallallahu na malagbo parkala bangsa pa may nagbana mo diuruwalan kay mo nalandot na kulay problema. Sabang kaya utan sing kamatay ini nagririda kay mimbana mo kalasan ko simbana mo makasud ko palam sin surga. Araway hadis ng si Nabi Muhammad idza sallatil mar'a khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha fatadkhul min ayyi abwabil jannah sya'at. Pabilen babae sumambahayang sin sambayang 5 waktu iwan mamuha sa siya bulan Ramadan iwan magtaat siya habanan niya makasud siya palam sin surga. Haunu lawang in kawayaan niya suran. Subhanallah. Magpipi in babae sin lawang sulwa suran nila. Kapabila sila magsambahayang, magpuasa, iban magtaat sila habanan nila, magpipi sila bang unuin lawang sin suha. Haunu in kawayaan nila sumud, makasud sila palang sin suruga. Haruay hadis palang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lil mar'ati at-tayya li zawjiha at-tayru fil hawa. Mangayo lang niya kaampunan hakababaihan amuin babae nagtataat habanan nila mangayo kaampunan sampay manuk hataasin langit wal haytanu fil ma damikyan mga kaista-istaan halam sin tubig mangayo da kaampunan hababae nagtataat habanan niya wal malaikatu fis sama damikyan mga malaikat hataasin langit mangayo kaampunan hababae nagtataat habanan niya amuyat to namang sapama imbabae nagmaksiyat habanan niya, simulang siya habanan niya. Wa ayyuma imratun asat zawjuha. Isiyus yung babae, magmasukal siya, sumulang siya habanan niya. Fa'alayha la'natullah. Lianat siya sin Allah. Wal malaika. Iwan lianat siya sin malaikat. Wan nasi ajmain. Iwan singkatan manusia manglaknat kaniya. Wa ayyuma imratun. Amuyat to. At ina laknatun sila sin mga kamalaikatan. Aun dahil mga kiyakis sa sing kaulamaan, dahil mga kababaihan, nagtataat siya habanan niya. Minsan pa yung kaunan simbanan niya mang yusog. Malingkat siya babae, mang yusog yung banan nagtataat da siya. Aun kiyamay tahi,
asma'i in akin niya dakhaltul badiya. Nakasuda kulong niya pagimba. Tinanagat to siya pagimba. Faidha imra'atun husna laha ba'alun kabihun. Naglanggal kulong yung babae malingkat babae. Sarta imbanan niya mangi sa usog. Sang kaingi usog. Inagi kulong niya na babae malingkat ini, kaifa tardina li nafsik an takuni tahta misla hadha. Biya din lang yung karida mo, sing ginawa, birin lang yung karida sing ginawa baran mo. Abihan yung kahalan mo, nakabanakaw, mangyusog malingkat ka babae. Unin pa mo si babae bariman. Isma ya hadha. Dungog ka lang niya. La'allahu ahsana fi ma bainahu wa bain Allah khaliqahu. Waja'alani sawaban. Maray lang yan, usog na ba na ko ini? Nakahin-aon-aon na hinang niya antara ni Rasulullah Ta'ala, nakahinang siya karayawan, nakahinang siya amal ibadat marayaw. Sa bisan pa bihat tungi niya usog, sa sing karayawan na hinang niya po Allah Ta'ala, ako lang niya maray intiyong basket ni Rasulullah Ta'ala, nakaasawa siya malingkat babae. Umusang pa imiyanin babae, wala alli asa'tu, faja'alahu uqubati. Maray lang yan ako isab, nakahinang ako doon sa Allah Ta'ala, nakahinang ako maasiyat. Inusog na ba na ako mangyusog, maray lang niya paniksa na ito ka ako sa Allah Ta'ala. Sa misang bihat to tiyayma niya, minsan mangyusugin na ba na niya, sa may ta, inyat to, amuin. Inusog na ba na niya, nagtataat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sa absing pagtaat niya, dihilan siya sa Allah Ta'ala, tutungbasan din, di pa doon niya, nakaasawa siya, sinpi nakamalingkat babae. In sumuno, dahil nga sa lago-lago doon sa Allah Ta'ala, As-saminatu wa arba'un, ikakaapatan tagwalo. In akin niya, At-taswiru fi siyabi wal haitan wal hajar wal darahim. At-taswir. In taswir, amuin paningod-singod, hapiapan jaris ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biyanin yung pagsingod hapiapan jaris ng Allah Ta'ala. Biya na sin mga mag-drawing. Sa pamaon ang buktaw, drawing mo siya yaon. Paragbuson, indagbus si Manu siya doon hakatas. Drawing mo. Atawa ka nukilan ha mga bato. Ha mga bato, atawa ka na siminto matutuwas. Biya na kanda si Rizal yaon. Yung si Rizal biya panjar resap sintuhan. Sa in Manu siya, singuran nila yung pagpapanjar sintuhan. Hinang nilaon, siminto, hinang nila bato. Yung si Rizal. At awin dalapo-lapo yaon. Mataod pa. Dahil nga mga hinang nandikato tanyo. Inyat to paningod singod apya panjari sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inyat to dahil nga mga yaram sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ladhina yasna'una as-suwar yu'adhibuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahayyu ma khalaqtum ahyu ma khalaqtum. Matan tulong si Nabi Muhammad, imba nga sila naningod-singod, hapiya panjari sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siksaon sila adlaw kiyamat. Iban pagyan kanila adlaw kiyamat, buhian yuin piya panjari niyo. At naman ko nag-drawing, drawing mo manusia, drawing mo inhayop, adlaw kiyamat, siksaon ko. Iban in drawing mo yaon, ipapabuhi kayo mo, adlaw kiyamat. Naparkala dakula. Laung pa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu suwarin finnar, kullu musawwirin finnar. Yung kataan, musawwir, amuin, maningod singod apiya panjar sin Allah Ta'ala, in sila makasud palang sinarka. Yaj'alu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzibu fi nari jahannam. Hilangan yung kataan, siulat nila, kataan drawing nila yato. Hilangun ba sa pantun, ini manusia, bang sa pa manusia, drawing niya manusia, bang sa pa mahayop-hayop. Hinangon niya ito adlaw kiyamat. Ubus amoyat tinuno, amoyat timanik sa kanila adlaw kiyamat. Harwaing pahadis lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sawwara suratan fid dunya kallafa an yanfakha fiha ruh yawm al-qiyamah wa laysa binafikhin fiha abada. Isiyo in nag-drawing atau kan nagukil sculpture yaon. Uno-uno na in madrawing niya amoy bar nyawa adlaw kiyamat lukuson siya paputangan nyawa.
Sabi sulat in drawing niya yung diha katas, wayron nyawa. Damit kaya hinang in manusia, hinang niya batu, pikit niya mong pabato, at iniukilan niya, wayron na isab nyawa. Adlaw kiamat, lukusun siya papabutangan nyawa. Nagarin ng tao na kinangkano si Rizal yaon. Mataw din na hinang niya, entire Philippine hinang, adlaw kiamat, lukusun siya papabutangan kanya nyawa, inhinang niya yun. Narita siya makauno, di na siya makawutang nyawa. Laung pa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namunglaw niya na Allah subhanahu wa ta'ala, ayatul Qudsi, wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi, fa yakhluqu habban, aw yakhluqu sya'iran, aw yakhluqu zarratan. Wayron na lang si Nabi Muhammad, saan niya manusia, amuin manimud-simud sila sa pagpapanjari ko. Napahinang ako sila minsan na kumambiyak bigi. Bigi kahoy, hinangon nila, uwas yato patubuon nila, uwas pahungahon nila. Tistingin niyo kung nila mahinang. Di dato mahinang si manusia. At tawakan minsan na kuman syaira, amuin barley. Ay hindi nga mga paghinangon Diyos, paghinangon ubat, mataw din kahinangan niya. Pahinang ako sila biya tulong sin Allah Ta'ala. At tawa minsan na kuman biya hanglo. Minsan na kuman biya hanglo, bang nila mahinang. Di da makahinang in manusia. Tanda sin wayron kawasan nila. Lang Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, impagyan niya taswir, nabahagi siya nagdua. Aun taswir haram, aun taswir bukun siya haram. Itaswir law niya, qismun muttafiq ala tahrimihi. Panagdan bahagian ittifakin mga ulama, sin kaharam niya. Uling pagyan haram, wa huwa an yusawwira ma fihi ruhun ala wajhi tamsil min khashab aw hajar aw tin aw jabs aw ma ashbaha dhalik idza sawwara ala surati hayawan aw insan aw asad aw arnab aw qird dhalika haramun bittifaq fa'iluhu mal'unun ala lisan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'adzibu yawmal qiyamah. In ittifaq mga ulama atungod sinharam sin pagyon taswir amunain singuran mo impia panjar sin Allah Ta'ala amuin baranyawa amuin aun nyawa niya taka nyawa ubus yat tim baranyawa ya undo nakamano siya atawakan hayop aun nyawa niya ubus sinangon mo siya doon nakasulatun mo drawingon mo atawakan kumakau lupa ubus ang peto hinangon mo parang gusto mo tao bihato atau parang gusto mo hayop bihato atawakan hamanga kahoy atawakan hamanga batu atawakan naununo na hibutang mo simurin kaunan niya hayop atawakan manusia atawakan laung niya ini layun atawakan rabbit atawakan ini amu inya tu haram maksud pa may minang manusia bihato liya nat siya laway reng haris list laway reng ha dila si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siksaun siya haadlaw qiyamah. In hikaro bahagian taswirun ma la ruha fihi amuin pag drawing mo wayron nyawan niya biya na sinuno biya na sinasjar mga kakahuyan wasyamsu wal qamar bulan iwan sin suga wan nujum iwan sin mga bituon iwan sin mga sapa iwan sin mga bud inyan wayron nyawan niya. Inyat tulong si mga ulama jaizatun jari siya jari sumugawaon khilaf niya tungod sin mga magtubo tungod sin mga magsulig biya na sin mga bungang kahoy mga ini pangyanong sumulig sila to ini naon khilaf si mga ulama aon dahin kanila imian laon niya ini manjari sa buwero na siya nyawa aon dahin kabanan nagyandi manjari sabab sin magsulig siya adapun in kaul sin ulama, jumhurul ulama jariin magdrawing kau ini minsan pa yung kaunan niya magtubo siya mamman wairun nyawa niya. Nabiyari nin taswir amoy patta bihaon amoy magpatta unin niya nakasud siya rin di hapagyan ni haram sin Allah Ta'ala lawan Syekh Utsaimin rahimahullah Ta'ala wairun siya nakasud sabmayta wairun mo ini simuran yung pagpapanjar sin Allah Ta'ala sa kiapi mo sadya ini wayron ka nagdrawing inilaw niya biya siya ini yung pagpatta lumabay sadya siya rin doon halay lumabay siya rin nga ilaw makain dagbos wayron na napinda bangunin dagbos simpiat ta matto amurato yung gumawa biya lang niya sa panton
Bialong niya sa pantun, ini nagparakaw sulat. Nagparakaw sulat, siulat mo siya katas, ubos piara mo matupahambok na kura. Ubusin sulat yato, bialik mari kisin na kura yato marikay mo, bialik marikay mo impiara mo. Pagdatong marikay mo, uno lang yan, napinda, in, sulat, piara mo matuywan sin, di matong marikay mo, wayron da siya napinda, wayron da siya napinda. Sabi nito, impakta lang niya, wayron siya nakalamod diya taswir. Iban hawak to nakauna, wayron da sabing pagpatta. Sa along niya, wayron siya nakasudman na taswir. Sa along niya, pagpatta, magdipindi na pag-usal ka niya. Magdipindi na pag-usal ka niya. Bang in pag-usal ka niya, ba't hiyaram sinsara, na maharam in pagpatta. Bang in pag-usal ka niya, ba't jari sinsara, naman jari magpatta. Unoin mga hiyaram sinsara. Atungod sin pagpatta. Nabi si magpatta kau, aun maksud mo kangian. Uno-uno kangian hiyaram sinsara. Bang kau isang nagpatta, karayawan, hikarayaw, na jari. Biasin uno, magpatta kau, supaya impatta mo yaon, iutang mo passport mo. Yung passport mo yan, ipaghaji mo. Sabi di kau makahadya waktu ya, anong mayroon passport mo? Di day, sabi kau makakawa passport bang mayroon patta mo. Sabi din itulong niya kiyara, yung pagpatta mo, sabi butang mo mato, passport mo, may nang sababi kapag ibadat mo. Nauno-uno lang niya, may nang sabab, kapag ibadat mo, may nang sababi ka yung pagpatta, marayong pagpatta, bang mo sabi nang sabab, inihikang ipagpatta, namang ipagpatta. Ada po nung Sheikh Fauzan, in taswir pagpatta, makasud siya rin kapag yanong taswir. Sa along Sheikh Usaymin, di siya makasud mato, natugtog na sadya din di pangadyan. Insyaallah kumanat na kuman kita nyo arwang adlaw hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Magsukul ha pagdungog nyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.